Masimbonge, Masimbonge, Mudimontate, mudimomora, mudimomoya halalelang. Oya halalela, oya halalela. Oya halalela, mudimoma khotla, hahoya swana le wena ka halalelo. Ntate a matla ohle. Ke shabonya letsatsi la kajeno sena tlasa legodimo. Ha re ikatametsa ho wena ka thapelo. Ntate re kopa matla a se legodimo. O kena le rona tshebeletsong ya letsatsi la kajeno sena tlasa legodimo. Sena le tse ding re a di kopa mabitsong a mararo, lebitsong la ntate, lebitsong la mora, lebitsong la moya o halalelang. Amen. Tla ke dumedise tjhabong ya letsatsi la kajeno. Mandibulise Ntambama-Elanga. Ke dumedise wena mmuhi lapeng moo. Ndibulise wena mthethi apha ekhaya. Mmuhi wa Masibonge TV show. Umthethi waMasibongo TV show. Hammoho le wena momamedi wa MPM radio. Na kunye nawe mmameli wa MPM radio. Ke o dumedisa lebitsong le letle la morena wa rona Jesu Kriste. Ndibulise egameni lihle likatata uNonyana lihle. Re kopana letsatsing la kajeno e le letsatsi la Paseka. Dibana kwelanga namhlanje ilanga lePaseka. Sehopotso sa lefu la morena wa rona e leng Jesu Kriste. Isikhumbuzo kokufa kukaThixo Jesu Kriste. Mme re kopana nakong ya hona jwale. Dibana kweli xesha langoku. Re kopana le yena a sa fitile makgohleng a mangata. Dibana naye sedlulile ezigwegweni ezininzi. A sa fitile le lekgotleng le etelletsweng pele ke Pilato. Sedlulile ngesengcwegweni ekhokhelwe nguPilato. Ebile a se a hloletswe lefu. Ide sehlulele ukufa. Re kopana le yena a se a le setrateng se seholo sa Jerusalema. Dibana naye sestrateng esikhulu sikaJerusalem. Seo ba bangata ba ileng ba se bitsa ka hore ke setrata se tletseng ditaba. Eso abaninji basibize ngestrata sikuthi sigcwele indaba. Mme yena ka nako ena o jere sefapano. Kodwa yena ngeli xesha utyathe umnqamlezo.
seo ditsebi ha di bua hantle ka sona sefapano sena esi abayaziyo abasithetha kakuhle ngaso se re boima ba sona ene le dikilograma tse 125 ubunzima baso bikilograma ezilikhulu 25 wa sejara siyamoimela o ntsa wa fatshe yasithatha siyamvimela untesiwa phansi empa ba mo susumeletsa ho ema a sejara tswele pele ka leeto kodwa bamnyanzela ukuthi asithatha aphumele phambili ngehambo strateng sena bomme le bontate westrata esi bomama notata batho ba bang ba palame difate tse telele abanye abantu baqabele imithi emide hore ba tle ba bone se etsahalang ukuthi bakwazi ukubona senzekalayo ha ba bang ba palame ka hodimo ho matlo a bona abanye baqabele ngaphezulu kwezindlu zabo morero le sephio sa ba bang ba palameng ka hodimo izathu ukuthi nesizathu sabo ukuthi ke ho batla ho bona Jesu yenwa e ho buang ka yena bafuna ukubona lo Yesu lo kuthetha ngaye mme ka bomadimabe letsatsing la kajeno lena kodwa ngelishwa kwelangana namhlanje abakopane le Jesu a etsa mosebetsi o ntate a mo romileng mona lefatsheng badibana noJesu yenza lo msebenzi utata umthume wona kwelizwe bakopana le Jesu a le bohloko badibana noYesu esebuhlungwini aqhitsa madi ka lebaka la ho shapuwa ha na hlolelwa lefu ke Pilato uza igazi ngenxa yokubetha ngelo xesha ebehlulelwa nguPilato Pilato William otla tjena a re wa mo pholosa lefung uPilato bemetha nje sithi amsindise kufeni a re mohlomong hanka ka mo shapa hore a tswe madi athi mhlambe ke ndametha ukuthi aphume igazi setjhaba kaofela se tla re a lokollwe isizwe sonke sizathi akhululwe empa ba bua e ka ba buela hong ba ntse ba re ho Pilato kodwa bathetha ingathi bathetha kunye bentse sithi kuPilato a tjhagiswe makathagiswe me ha le strateng sena sa Jerusalema kodwa akalapha kwistrata seJerusalema o ya a lebile Golgotha uya ejonge eGolgotha mo a lo tjhagisetswang teng apha ayothagiselwa khona ha a ntse a tsamaya jwalo enze hamba njalo a fumana dithohako tsa batho efumana intlamba zabantu bang ba bona ba mo tshwela ka mathi abanye babo bejiza ka nako ngamathi eo Jesu ha re letho ngelo xesha uYesu akathi o tshotse fela thule nje empa ha tsa tadima ka mahlo kodwa ngejonisa o ngamehlo bona le bare ba ba ileng a ba fodisa ubona nabo abeke bohlabaneng ba kula mhlambe o begula bona le bo Lazaro ubona noLazaro ba ileng a ba tsosa lefung ukuba wasuse o kufeni bona le setjhaba ubona nesizwe seo ileng a se fa dijo esekuba a se ne se wasiphikisa lapile elesilambile empa bongata ba bona kodwa ubuninzi babo ba ntse ba mo kgwela ka mathi benze bemkhwija ba ngamazi ntse ba mo otla benze ba ntse bemmeta ba mo romella dipuo bemthumela tse intetho seng monate sengezimandi empa kodwa konyana kodwa ha e re imfanelo letho ayithinto ho fihla Golgotha fika eGolgotha bongata ba batho ubuninzi ba babantu setse morao bemsheke emva a fihla thabeng ya lehata afika entabeni eyihapi ho na le mekoti e meraro e tjhikuweng kunemigodi emithathu mo egrunjiweyo ho tlo kenywa teng difapano tse tharo uzofaka khona ka emnqamezithathu letsohong le letshehadi omnye ho tlo ngasemvutane kenywa sefapano sa sesinyi se seng uzofaka esinye isibhabhani ka lehlakoreng le letona ho tlo kenywa sefapano sa sesinyi se seng uzofaka esinye empa mahareng kodwa ho tlo ngaphakathi kenywa sefapano sa Jesu uzofaka inqamlezo ha ba kaJesu fihla hodima Golgotha afika phezu ya ba ba robatsa Jesu hodima sefapano abalalisa uJesu ba mo hlobodisa diaparo tsa hae enkhulisa ba ba pesa maselanyana fela ka ona e le masela a tsheisang ka ena ka nako eo bomme le bontate Hello, Kasha Boma. o se a rwetse katiba ya mofapahlohong eo ka yona e mo hlabileng o a seng a qhitsa madi sefahlehong
igazi moo ebile leihlo le leng la hae apho le idelile seng le lakhe thithifetse leselingaboni ke madi ana a tsholoha ntlong a bathe ba mo otlella jwalo ba mo tobaditse hodima sephapano ba bang ba bona ba ntse ba re abanye dumela morena wa bajuda molweni vumani nkosi yamajuda ka nako eo ba ne ba buiswa ke hore ngelo xesha lelithethiswa kukuthi mona hlohong apha entloko ka tibeng ena ya moitlwa kulo mnqamlezo o ne ho ngotswe ka mantswe ke ana lokubhala ngamazwi nanga Henry a bolelang hore morena wa bajuda inkosi yamajuda mme mofapahloho ona kodwa lo ha o ncwadi dumisi lo Jesu hantle awuhlali ujesu empa kakuhle ka nako eo yohle kodwa ngelo xesha ha lonke re letho akathinto o ntse a thotse ethule ha ba qeta ho mo otlella abagqiba ba ummethela phahamisa sefapano sa hae baphakamisa sa umnqamlezo kgohlomela mokoting ona awela kulo o mgodi o neng o tjheketswe sefapano sa hae yaba o keleketla yaba ujinga mahareng a lehodimo le lefatshe ujinga phakathi a bonwa ke bongata bo neng bo tlile moo abona nobuninzi le baneng ba le holenyana abanye le baneng bebegudana ba ntse ba le motseng nabo abanye empa mahlo a bona a kgona ho fihlella mane thabeng ya Golgotha ba ne ba bona se etsahalang moo ke ka hoo sefapano sena se ne se phahametse difapano tse feditse ka mahlakoreng bomme le bontate itse ha palame itse ha palame ba tse ba mo sotla ka mantswe jwalo a bua le tsela pele ya re wathethi ilizwi lokudala wathi ntate o ba tshwarele baba ubaxolele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang ngoba bayazi eso mme ba basenzayo arolelana diaparo tsa hae bahlukanisele izambatho ka ho zakhe di laola ka lotho bezilawula ditaba tsena ezi ndaba di tla hlopakahatswa zizawungeniswa ke ntate Moefangedi Ntelele tati mava ngeli ntelele wa utlwala hantle hona motho o ne a tsamaile leeto le letelele a le tsamaya le barutwa ba hae ha ntsa le leetong ya bua mantswe a makgutshwane fela o re ntate o ba tshwarele hobane ha ba tsebe ya seo ba se etsang ka mora mono o ile a laola ya ka lotho wa utlwala hantle bona motho ha ba rutwa ba hae a qeta ho laola ka lotho ba ile ba re arolelana ya diaparo tsa bona ntate a ko ba tshwarele hobane ha ba tsebe se seo ba se etsang o ne a fanehilwe ha e le tsona sefapanong a fanehilwe le disenyi tse pedi ho se ho tla ha letsatsi wa utlwala o bile mantswe fela mantswe a makgutshwane ntate a ko ba tshwarele hobane ha ba tsebe seo ba se etsang ka Kriste Morena. Amen. wena momamedi wa MPM radio ube mlaleli wa MPM radio le wena mmuhi wa Masimbonge TV show nawe kunye Masibongwe TV show Jesu ha balle motho ditlolo Yesu akabaleli umuntu intulu zakhe re tsamaya hammoho le sehlopha sa dinaledi tsa morena sihamba kunye nesihlanganiso esikazi naledi sikankosi sehlopha se ka tlasa kerekere Christian Catholic Apostolic Church in Zion shopha siphansi kwe-Catholic Christian in Zion mme re rongwe ke lehodimo ho wena letsatsing la kajeno kodwa sithunyelwa izulu kwelanga namhlanje dumelle pele ke ya lentsweng le latelang ngivumele phambi kwelizwi ke elilandelayo kope thoko kapo lehlaso
ngicela ingoma okanye impilo ho tswa sehlopheng sa dinaledi tsa morena. kuvela kwesihlopha sikanaledi zenkosi kaMorena. A ke lebohe dinaledi tsa morena Manibulele naledi za Morena. ka pina e monate e nang le matla Ngengoma emnandi enamandla e nkenyang moyeng ke le mona mo ke leng teng. engifake emoyeni apho ndikhona. Re ya pele lentsweng la bobedi Siyaphambili elizweni lesibini leo tlo lebitswa ke ntate moruti go itse modimo. lizothetha ngutata umfundisi Kgutsi Modimo. Ditaba tsa teng di tswa lengolong la Luka wa 23. Indaba zakhona ziphuma kuLuka 13. Temana ke a 40 a na le metso e mmedi Indimana ya42 le temana ya 40 a na le metso e meraro. nendimana ya43. Yaba se re ho Jesu morena o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Jesu a re ho sona ka nnete ke re ho wena o tla ba le nna kajeno paradieseng. Yaba se re ho Jesu morena o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Jesu a re ho sona ka nnete ke re ho wena o tla ba le nna kajeno paradieseng. Ke ditaba tse tla dipakahatswa Zindaba ezawinwa ke ntate moruti Kgutsi Modimo. tatu Kgutsi Modimo mfundisi. Hallelujah, hallelujah. Morena Jesu ha ale sefapano. Bebili yaka bueng ditaba tse monate ere holo hona le disenyi tse pedi se seng ka letsohong le letona se seng ka letsohong le letshehadi. Ditaba hantle di ya hantle di bua le nna le wena momamedi ya shebileng. Morena Jesu hantsa le sebakeng seo lengolo le re ho na le sesenyi itse hantsa tadima Morena Jesu a fumana hore motho ena ke motho ya lerato, ke motho ya kgotso, motho ena ke motho wa ho loka hantsa motadima ka nako eo ba lekekile ba le bararo ba sefapanong. Hare ke Morena Jesu ka thoko ke disenyi tse pedi. Sesenyi sena ha tla pelong ya sona ha ne se utlwile hore jwale motho ena e ka nna ba hana molato sa re Morena o tle o nkgopole ha o kena Morena o tle o nkgopole ha o kena mmusong wa hao. Morena Jesu ha se araba motlhamong a bua le batho bohle ba neng ba le sebakeng seo. Ha kala a bua le sesenyi sena metswalle e metse e ratileng o re ho sona ka bona bosiu bona o tla ba le nna paradieseng. Ka bona bosiu bona o tla ba le nna paradieseng. Ho na le ntho e etsang hore motho ena
a bue ditaba tsena a re ka yona phirimana ena o tla ba le nna paradising metswalle e metle rateileng ke hobane sesenyi sena se re kile sa kopa ho yena a bona hore lefatsheng mona bophelo ha boyo mo o nang le bophelo ke mo ho yang motho enwa la bua ditaba tse monate a re ho yena morena o tla nkgopole mohlomong ha o kena mmusong wa hao metswalle e metle rateileng o la bua le morena Jesu ka sebele morena Jesu itse o bona o utlwe ditaba tsena a re ka bona bosiu bona o tla ba le nna paradising ka bona bosiu bona o tla ba le nna paradising e ne ka motho ena wa tseba mo morena Jesu a tla ya teng ha kopa ho yena hore bosiu bona a tla be le yena paradising metswalle e metle rateileng lentswe le monate le tswang ho motho mohlomong motho a nang le tshepo ha a tseba morena Jesu a re ena motho ke motho a nang le lerato ena motho ke motho a nang le kgotso mo a yang teng ke kgotsong fela itse ha a bula molomo wa hae a re morena o tlo nkgopole ha o kena mmusong wa hao morena Jesu wa mo araba o re ka bona bosiu bona o tla ba le nna paradising ke mo morena Jesu a neng a tla dula teng a rene ho be monate amen Muri mola pe molen ting Phulaphuli akwekhaya akukhoyo hammoho le wena momamedi ni nawe mameli akwekhaya ntate moruti go itse modimo ore Tatu mfundisi khotsi modimo uthi mantsweng a seng a fetile ka ona emazwini lewa siyagqithe ngawo ke aneng a bua ke sisinye lawo abethethwa ngummoshi seneng se le ka letsohong le letona be singasandleni sidla seneng se re ho Jesu eso besithi kuyesu morena o nkgopole Nkosi uzondikhumbule kena paradisi lentswe la boraro ilizwe lesithathu lo buang eso kulothetha ntate moruti medu Tatu mfundisi umudubi tate intaba zakhona mana bukenya Johane mwana pha kuyona shumele mozoro loshumele se Lebaretima, intimana Mashuma Mabedi, amashumi amabili Lesuesilesi, anesibhozo Mashuma Mabedi, amashumi amabili Lesuesupi, anesithoba Jesu, uyesu ngabo le morutua yeo a mo ratang a bapile le yena a re ho mmae mosadi bona morao hao ke eo a ntore ho morutua bona mmao ke eo ka nako yona eo morutua yeo a mo nkela ka tlung ha hae Jesu ha bona mmae le morutua yeo a mo ratang a bapile le yena a re ho mmae mosadi bona morao hao ke eo antore ho morutua bona mmao ke eo ka yona nako eo morutua eo a mo nkela ka tlung ha hae ke o seng ha letsatsi ba eso ba rategang ha re kopana le morena Jesu Kriste a le sefapano ka nako eo Kriste Jesu ana a le sefapanong Maria mmae o na khunami ka tlase ho sefapano madi a ntse a rothela hodima yaba Jesu ka nako eo a le sefapanong a bona mmae a re mosadi bona moraki eo a re ho morutuwa ya mo ratang a re bona mme wa hao ke yona amen baso ba rategang moreneng Jesu Kriste ha na ntse tsamaya a le mosebetsing wa rumilwe o na ntse bua puo ya gore e ka kgona ke le o etsa mosebetsi ba nthumile baso ba rategang moreneng tsela ya morena Jesu e ne le thata e ne le boima baso ba rategang empaneng a ilo phetha mosebetsi mosadi bona mora wa hao ke eo mme bona mora hao ke eo ka nako eo Jesu Kriste o sefapanong madi a ntse a rotha haleluya ka Kriste morena amen
Muhi wa Masimbonge TV show. We Pulapuli Amasbonge TV program. Hammoho le wena momamedi wa MPM radio. We Nayum Pulapuli MP radio station. Ntate moruti medupi haeba ke momametse hantle. Satumfuni sumutupi kabendi mamele kakuhle. Are mosadi bona mora wa hao ke Atimfasi lumka na kunyana. mora bona mmao ke Nyana lumka na kumama. kana ko yeo Yele kwesha moruti wa yenwa lo mfundi lona. amonkela ka tlunghaha Umthathela endlini ka kwakhe. mona Jesu Ngathi lapho uyesu one a bua le Johanne ubethetha noYohana. e mangolo a mohlalosa Lo hore incwadi e ne le motswala wa Jesu ibe ngumsala kaYesu. e ona mo beile pelong ya Bambeke hae enhlizweni yakhe o ne a kakhulu. mo rata jwalo ka ngwana mma Bemthanda njengomama wekamama. ha mo tadima Ngoloko ke mlumka. abona tlase ho Abona sefapano phansi o ne kwenqamlezo. motswala wa hae o Kuba teng umzala wakhe ukhona. yaba o tobisa mantswe Yaba ana ho uqiniseka yena amazwi kuye. a tobisa le mantswe a Aqiniseka latelang amazwi alandelayo. omme mmae ya motswetseng Umama lo mzalayo. mosadi bona mora wa hao Kwazi ke lumkana nkunyana. mora Nyana. bona mmao ke Lumkana nkumama. re re felehetse mantswe ana Kapalama. a ho bitsa sehlopha sa dinaledi tsa morena Ukukwaza ikwaya le inalezi hlaso zenkosi. le monate Yomculo namandla omandla. Kimadi akonyana. sehlopha sa dinaledi tsa morena Masibulele kwaya yenkwenkwezi dina zenkosi. e monati e le qetang ho re fa yona Ngeculo limanje eqhibusinika yona. hanyane ha letse le bina Kancini kancinana nenze nicula. le nna tla utlwa hore ke kena teng Namjabo. leria lentsweng la bone Se elizwi lesine. eo a ileng a le bitsa sefapano Ewe wewe libize lentsweng ngomlosini. la bone Eli lizwi lesine. etswa ke ntate moruti mokwena Somthetho kutata umfundisi le ditaba mkwena. tsa teng Indaba zakhona. fumaneha bukeng ya Matheu Kwaya kuMathewu. amashumi amabedi a na le metso e Amashumi supileng amabili nesithoba. temana ke amashumi amane Dimana amashumi a na le amane. metso e tsheletseng Ane nesithoso. a ho batlile ho ba hora ya boroba mono o le mong Jesu a hoa ka lentswe le leholo a re Eli lama sabakthani ke hore modimo wa ka o ntlohelletseng re phahamisa ntate moruti mokwena Phakamisa utata umfundisi o mkwena. tlopakahatsa Kusoncina ditaba tsa lentswe indaba zelizwi. Dikgato di tharo tse fetileng dikgato di sa le nne tse re yang ho tsona ebile re ema lentsweng la bone mo ho etsahalang mohlolo wa pele hodima mehlolo ya supileng tseleng ya sefapano lefatshe le aparelwa ke lefifi nako e ka etsang dihora tse tharo ebile ho ba le sebohodi sa sensereng jo lefifi le le kakang le aparetseng lefatshe jo botsoro hlomodisang le tla tjhabaneng letsatsi ka yona nako eo Jesu a qala ho buella yena ena le kgetlo la pele
a buella boyana ba hae o na eme mantseng a mararo a fetang a buella lefatshe ha ka la buella yena a qetile tsa mosebetsi wa hae jwale ka lekwetha o kata mantswe a hlayang bukana mo Besaleme mashome a mabedi e le buka e le ngotse dilemo tse ka bang sekete pele ho Kreste o wela tsa ka puo ya se-Arabiki o eli la masabakathane modimo wa ka o ntlweletse nna ba ne ba le teng moo ba ne ba mo tsheya ba e mo utlweng o bitsa Elia a tia batsebi o na hweletsa ho ntatae ka lebaka la itseng bitsa ho nna nna ke tla o arabela ya ba o bitsa ho yena Eli la masabakathane modimo wa ka o ntlweletse nna ba o bitsa Elia na ba sa tsebe hore ya mmitsang ke ana ya itseng ka nako ya ka ke tla etsa letsatsi la boraro na o soka le fitlha ke ka ona ntate ana thutse modimo wa ka o ntlweletse nna o teng motjha ya dutseng lapeng moo o teng motjha ya llang ka mosebetsi ba ntse ba o tsheya ba re nketa di fedile ko mathakereke o tswa ka modimo wa ka o tlwaletse nna ya re ko o jwetsa ngwaneso letsatsi la boraro ga le so fitlhe ga ke resta mogala Mohi lapeng moo leng teng Lapuri ekaya akukhoyo. hammoho le wena momamedi Nawe umphulapu. taba tseo ha di se di fetile Jesu ka o tseba hobane taba tsohle di se di phethahile a re ke nyorilwe e le hore lengolo le phethehe taba tseo ha di se di fetile Jesu ka ho tseba hobane taba tsohle di se di phethehile a re ke nyorilwe e le hore lengolo le tle le phethehe ntate moruti botipe o tla pakahatsa ditaba tsa lengolo ke lebohe ho motsamaisi wa mosebetsi ke lebohe wena mmuhi wa Simonge TV mo lapeng ke lebohe momamedi wa MPM radio ke tsaha ke palama hodima lentswe la bohlano la Jesu sefapano taba tseo ha di fetile Jesu ka ho tseba hobane taba tsohle di se di phethehile a re ke nyorilwe e le hore lengolo le phethehe wena mmuhi lapeng moo tlo bolelle ka lentswe lena la bohlano lentswe lena la bohlano ke le leng la mantswe a makgutshwanyane sefapanong ao Jesu a ileng a bua ka nako yona eo ho na le dintho tse tharo tseo lentswe lena le re bolellang kapa lentswe lena le re hopotsang tsona ke botho ba Jesu ka sebele sa hae ka boyena sena seo Jesu ha a ne a bua lentswe lena la bohlano seo a neng a se etsa e ne e se papadi sefapanong hobane o ne a thagisitswe sefapanong matsoho a hae a otleletswe mahetla a hae a jere mmele wa hae lentswe ke nyorilwe o ne a le bua ho tswa botebong ba pelo ya hae physically hobane re le tjena re dipaki hore nang ha motho a tshwerwe ke lenyora hore nang o ikutlwa jwang ya bobedi Jesu
o ne a na le tsebo ya mangolo ha a ne a ngotswe hore o tla shwa o tla tlhagiswa sefapanong. Nyorilwe e ne e senola Jesu hore o ne a na le tsebo ya mangolo. Ya boraro, Jesu maikemisetso a hae, Jesu ka sebele sa hae, morero wa hae ke o tla o phethahatsa thumo eo ntate a kileng a mo roma yona hore o tla re shwela dini sefapanong. Ke nyorilwe Jesu mona o ne a iphama hore mmetso wa hae o tlo kolobe lebaka e le hore ha di tsa lentswe lena ke nyorilwe a tla be le matla a ho hweletsa a mang a mantswe a setseng sefapanong. He was summoning himself to bring it all to completion. Lentswe lena ke nyorilwe le bolela eng? Lentswe lena la bohlano ke nyorilwe ke nako eo Jesu a neng ka nako eo a neng a bua a sa bue fela empa a bua ho tswa botebong ba pelo ya hae, ho tswa mmeleng wa hae o dipeding. Ke nyorilwe. That was a bodily act, the crucifixion of a man's body. Aina nako eo ke nako eo Jesu a neng a lemoha hore o fihlile pheletsong ya bophelo ba hae. Ditsebi di re ha di bua hantle di re hlalosetsa Jesu e ne e ka ba nako ya dihora tse tsheletseng a leketlile sefapanong. Ho ne ho le thata ka yona nako eo ho Jesu hore a ka fumana phefumoloho hobane matsoho a hae a ne a tloletswe sefapanong. Ho ne ho le thata hore a ka hema nako e kgolo le e nyane hore a fumane phefumoloho. O ne a tshwanetse hore a hula mmele wa hae, e re ha hula mmele wa hae ha a o tlohela matsoho a leketlile sefapanong a kgone ho bona phefumoloho. Ka yona nako eo Jesu mmele wa hae o kgathetse empa ha batle hore a shwe a sa bua a mantswe a ho qetela sefapanong. Ke ka hao a neng a kopa sa ho nwa empa se kopa ka tsela e sa leboseheng. A re a bua a re o nyorilwe physically, spiritually. Jesu ne a nyorilwe, a nyoretswe dilo tsa rona, a nyoretswe maimo a rona, a nyoretswe kgotso e hlokwang ke lefatshe, kgotso e hlokwang ke batho. Ha taba tseo di fetile Jesu ka ho tseba hobane tsohle di phethehile o bua lentswe lena la bohlano, ke nyorilwe e le hore lengolo le tle le phethehe ka Kriste Morena. Amen. O wena mmuhi wa Masimbonge TV show Kalapuli Wasimbonge TV show ammoho le wena mumamedi wa MPM radio Kunyela Kalapuli wa MP radio station le lona phutheho e ke tsamayang le yona Nani tlanganiso le diamanayo are ke nyorilwe Kati uyesu maniwe yaba e mong o tla ka nkgo e tletseng a se Yaba ominye uza ke bomo esitswele ya sengi wa kenya thupa e ba e pasitseng ka sponcho Bafatiswa dikhala tebal bobe ngesponchi ba mo neletsa yona hore a enwe Amnike sele kwa zese Jesu a ka inwa hoha Yesu azani wa sela ba nganiso he ba
bane ba sa hlalohanye le ho Ba utlwisisa bengalisisi nokuqalisela. o bolelang teng la ho tshelela Isizwe thoba. leo re tlo le bitsetso Ezosolidizela. ntate Mokamedi Kondile Uthatha umdlalo ya ubodile. babatsa lengolo lena Indaba zencwadlela. tswa bukeng ya Johanne Ziphuma kuYohana. wa leshome le motso o robong Leshome elinesibhozo. ke manake a mashome a mararo Leshome namashumi amathathu. itse ha bona Jesu itse hobane Jesu a nke sene a re o phethehile yaba o tebisa hlooho a neela moya itse hobane Jesu a nke sene a re ho phethehile yaba o tebisa hlooho a neela moya a re bahamise Indaba uqondile. tropakahatsa Uzonwinisa. ya batlale mao Indaba zencwadi. ke dumedise le go leboga sebaka se ke le go sona motho wa lentswe la botshelela ga mantswe Jesu a na bua sefapanong ga mantswe Jesu a na bua le ntata sephiring gore ga se ba tlhaketse thupa ya sesopana ba isa molomong wa hae Yeso ka o bana tseba gore nako e fihlile Yeso ka o tseba gore nako ke yona Yeso ka o tseba gore nako ke yona e mo tshwanetseng itse o bana nke a sene tse o bana e nke a sene Jesu a re go phethehile tse o bana nke a sene Jesu a re go phethehile abasebenzisa thuba ya isoma molomong wa hae Jesu o mbeketa ka lentswe le legolo o re ho yena itse o bane ba nke a sene itse o bane nke a sene a re go phethehile a re ruri go phethehile ya ba o kenisa tlhogo o nnehela moya Hana kwa fikirie ya Jesu, yana kwa fikirie ya Jesu, yana mtuana na kurasa wakano, ule hasa njia aseni, ule upete ile, wani unatima unakweki ile, ya ule upete, uyeoye milele hotino, ya ukemi saklo, unehela moya, kama na kwi. Ala Kristi linfi. Amen. wena mmodi le wena momamedi Uwe phulaphuli. re se re tla qetela Ke seo buele mfa. o re ntate Mokamedi Kondile Uthi uthatha umngane uqondile. o phethehile Kufeza ke. o phethehile Kufeza ke. ariye Asiyari. lentsweng Elizwini. la bosupa Lokule. empa ntumella Ngoba ndivume. ke ya lentsweng Ngoba bandisiya. la bosupa Elizwini hobane ke lokule. lentsweng Ngoba lilisa. la ho qetela Lokule. ke kope hape Telefu. sehlopha se re tsamayang le sona Ikwakwazi zenkosi. sa le ditsamorena Zenkosi le nkulu. hlaso le nang le Ngemfulo ke namandla. le re ya lentsweng Ngoba selizwini. la ho qetela Lokule. Ona hustaile maru Amen.
ratehang Phulaphula wa mothandekayo. wa masimbonke TV show Lo ka simonge ha thisho. mmoho le wena momamedi mo o leng teng Mina mphulaphula bohle momamedi wa khona. MKM radio Phulaphula wa ke MPM. tle ho wena jwale Dise kuwe re njalo. kena lentsweng la ho Singena qetela elizwini lokugqibela. mantsweng a Jesu Amazwini kaYesu. eseng a bitsa Bake sefapano wabize lentswe ngamlezweni. la bosupa Ilizwi lesiposo. leo lona re tlo le bitsetswa Elo solibizelwa. ntate moruti matofo Utata umfundisi le uMatofu. lentswe lena Kwele lizwi. ditaba tsa teng Indaba re zakhona. di fumana mane Ziphaya. bukeng ya Luka Phaya kuluka. amashumi amabedi Amashumi amabini. metso e meraro Anesithathu. temana yona Intimana yayo. amashumi amane Amashumi ana le amane. metso e tsheletseng Alinesithoba. e re Ithi. Jesu hobane a meketse ka lentswe le leholo a re ntate ke neela moya wa ka matsong a hao itse hobane a rialo a nehela moya Jesu hobane a meketse ka lentswe le leholo a re ntate ke nehela moya wa ka matsong a hao itse hobane a rialo a nehela moya re phahamisa Phakamisa. ntate moruti matla Utata umfundisi uMatosa. So, obaneng a meketse ka lentswe le legolo a re ntate ke neela moya wa ka matsong a hao ya ba o neela moya ntate o na sa bue le ba lefatshe jwale taba tsena o na ntse a di bua le batho empa jwale ha sa di bua le batho o bua le ntate wa hae. Ntate ke neela moya wa ka matsong a hao ya ba o neela moya a ilebisa hlooho amen. Mmohi dumela ke tle ho wena Phulaphuli, dumele ndize kuwe. le wena momamedi Wena mphulaphuli. ke re ho wena Ndithi kuwe. re ile ra fumana Sithe safumana bajari ba sefapano abathathi banqamleso. mantsweng a supileng Kula mazwe sithena. lentswe la pele le la Ilizwi bobedi lesiqala ilizwi lesibini. la boraro le la bone Lesithathu lwesine. la bohlano la botshelela Lesihlanu lesibhozo. ha mmoho le la bosupa Lokugqibela. mme re ya kakaretso Siya ekuthingelezeni. ya mantswe a supileng Amazwi esithena. empa pele ke bitsa Phampo andibise. sebui Isithethi. se tlo akaretsa mantswe a supileng Sitotheneza sidibanise. re ke o jwetse hore Ethini kuxelela ndithi kereke yena le nkonzo lena e o fileng tshebeletso ya letsatsi la kajeno ekulinge umsebenzi oleka namhlanje ya CCAC kule pasika se i-CCAC etelletswe pele ikhokhelwe ke phambili ntate Bishop Ndebele utabishop uNdebele ka kwano ka Freystad lapha eFree State ya hlahang ovelayo Beltfontein kula mzi ha waseBeltfontein ipolela hangata yasichaza a kaninzi yena o hlahadisang teng athibela pha esantini empa ke teng mo ha hlahang ngoba teng kulapho avela khona setjhaba nyani sena sohle kwesesizwe se sonke bona kajeno lena esilapha namhlanje se etelletswe pele sikhokhelwe phambili ke ntate utata Bishop Ndebele bishop uNdebele mme re tlo kopa yena sizocela kuye hore etsetsa ukusenzela kakaretso injikelelo ya mantswe a yonke supileng lamazwi a bitsitsweng abiziweyo ke bajari ba sefapano abathathi benqamlezo ntate Bishop Ndebele kabishop Ndebele sebaka ke sa hao indawo yakho Akeleboya sebaka Manibulela ithuba leseke sifumana ngicatsi lekasheko endifumane namhlanje kara sebaka sithi phakathi kweli thuba. lentswe la rona la pele Ilizwi lethu lokuqala le itse ntate lithe kutata ba tshwarele baxolele gobane ga ba tsebe ngoba abayazi sa ba se etsang ebesenzayo. ga ba le lentswe Kwaba nelizwi le reng elithi mosadi mfazi bona mora ga o ke bona unyana wakho ga ba nakho. le lentswe Kwaba nelizwi le reng elithi kenyoriwe dinqaniwe kenyoriwe dinqaniwe kenyoriwe dinqaniwe le mantswe ao namazwi abo mantswe ao lo mazwi ga re a kopana asiyadibanisa kao fela konke. morena Nkosi ba tshwarele ga baxolele ba tsebe sa ba abayazi se etsang ebesenzayo. ntate Baba bona moradi a o keo bona unyana wakho nakho etse bale kao fela
kodwa esinjalo Ha re akaretsa mantswe asidibanisa a amazwi builweng athethiweyo ka hara sebaka. phakathi kwethuba Re re sithi bohle bonke ka nako eo ngelo ha xesha mora motho onyana a omntu na o tleletse ebebethelele sefapanong a umnqamlezweni utlwisa bohloko evisa ubuhlungu a re athi ho phethehile kugqityiwe ho isetseng se re esinye isithetho motho sithi ya mong omnye o umntu na sa tsebe ebengayazi hore na uthi na ho phethehile Ugqityiwe. lebaka ke le feng Isizathu yintoni? empa Kodwa o na tseba ebeyazi. ho phethehile Ebeyazi ka kugqityiwe. thomo yana e lobileng ngelo kuthunywa bekuthunywe ngawo ha ke tshwa jwalo wakutsho njalo e leboha sebaka la motsotso ndibulela ithuba Kaka, halele. nexesha ndingayikade ndiyabulela kuwe mphulaphuli re leboha ha o ile wa re dumella sibulela ko ba sivumela ho kena ka hara lelapa la hao kungena phakathi komzi wakho le ho wena momamedi nakuwe mlaleli hohle moo o leng teng konke apho ukhoyo re leboha motsotso sibulela o umzuzu ileng wa re mamela ka ona oke wasimamela ngawo mme ha re tlo busa mosebetsi wa rona kodwa sizobuyisa umsebenzi re o wethu kgutlisetsa ho ya matla ohle sibuyisela kulo amandla wonke dumelle ke
re ho wena ndivumele ndithi kuwe ekaka pasekeng ena ngathi kule le paseka ha mmele wa hao o no se monate noba umzimba wakho ka ungamandanga tshebeletso ena ya letsatsi lena yokusebenzela kona namhlanje sedilehe uthobeke le ha o no sa lakatse phambi kokuba o unganqoneli ka atamela tshebeletsong noba ungafuni ene ka ka paseka ena ya selemo sena kodwa ngole paseka o ka yonyaka lo itlhotlhora ungazivuthulula diteng dintho zikhona izinto tse kgopisang batho eziqhubekisa tse abantu ka bantshang le ka lemati la kereke ezikhupha ngemnyango empa ne ke re yenkonzo pasekeng ena kodwa ndithi kule ene ka o paseka ka phahama ingathi wa ya ungaphakama tshebeletsong wayemsebenzini letlhoko o lakaletse mahlohonolo umonela amathasana pasekeng ena kule re paseka tlo kgotlisa mosebetsi sizobuyisa umsebenzi mosebetsi ka thapelo umsebenzi a ngokuthandaza re rapele masithandaze o modimo ntate modimo mora modimo moya o halalelang re a leboha ntate a matla ohle re a leboha modimo o mosa ka motsotso le sebaka tseo re kadibileng tsona o tlo rorisa lebitso la hao le ho phakahatsa modimo boholo ba hao tsena le tse ding re a di kopa modimo lebitsong la ntate le la mora le la moya o halalelang mme ha re fihla pheletsong ya tsohle re re mohau wa morena wa rona Jesu Kriste mosa le matshediso kopano le matlamo ya ho halalelang a di be le rona rohle ka Kriste ya bokwang ka o sa feleng amen